أكن يعني أن ربح إلا كنصفرح الغاشي غير تراجون نصفرح حيث لاش ما باسي سي فري مي نقيم ونربح حالة لاني غير شغل نسمناكي نخدم نسترزق راينا في كالك كوريكسيون افير نريكوبيرا تاني ويذ قالكن او ويذ كسو جرحن اشتاقي عيرن ان شاء الله هنسيرم اني لي اون فورم واني لي رياليستاتك ان شاء الله الفرحة ناوكني بيدنا ما نولي ستادي تشور ما نولي يوكل الغاشي تسيبورتين ليكيب نسن حملن ليكيب نسن اطفال حنس ليكيب نسن وذين فيير باسكو سمانه كي سي فري نفرح نخدم ان بون ماتش نخدم الماتش يقرزن سي فري بالك لازم انا نماركي ونماركالا مي ثورا اغرجون اميك سلي فيكتوار وتعلم ماكني سو لي 4 بروشان ماتش سو لي 5 بروشان ماتش بروشان ساعه 4 يتجوزوا ديك السن يوم لا كوب وما لا كاليفيا ان سو ثاني وايض يتجوزوا صافي اون فا بروفيتي دو سيت ديناميك ان شاء الله انفك وذم يقرزن راه غيرن كي قارن نلعب الاز بلوز الاز Sur la qualité des joueurs, aujourd'hui, je pense que au niveau de la GSK, il doit y avoir une attitude ferme. JSK, c'est un grand club. JSK, c'est une équipe de titre. JSK, c'est une marque déposée. Je veux dire, même si tu joues avec quelques espoirs, il y a toujours cette image et cette grandeur de ce club. C'est pour ça que j'essaie de véhiculer ce message avec ces joueurs. Peut-être il y a des joueurs qui se sont mal adaptés à ce club, mais aujourd'hui, je pense que le message est clair. On les a mis devant le fait accompli. Il y a une responsabilité historique pour ces jeunes. Ils doivent se ressaisir. C'est vrai que notre public est exigeant et ça, il est de son droit d'être exigeant au vu du potentiel qu'il y a. Maintenant, je ne vais pas évaluer un par un, mais moi je travaille avec un esprit du groupe. Moi, j'ai misé sur un groupe. J'espère que ce groupe réagira mieux au futur et j'espère, Inch'Allah, qu'il va faire face jusqu'à la fin de saison. Je pense que même si on doit gagner à l'arraché, on a gagné difficilement contre le Maghraoui. On a fait un bon match nul contre Paradou. Mais contre Khanchla, on va essayer de gagner même à l'arraché. Je serai satisfait.